Pamirsa ring Pesta Kesenian Bali PKB Kaping Petang Dasa Pitu, Sangar Seni Nritya Graha Siwa Nataraja Sukawati Duta Kabupaten Gianyar nyolahang tari kreasi pencalo narangan sane memurde Rarung Atarung megenah ring kalangan Ayodhya Art Center Denpasar. Sesolan puniki mawit saking cerita calon narang, sani keunggah ngering artistik seni pentas anyar sani kebaos Rina Rasila. Inggih punika tari narasi miwa gending. Gegiras kreatif Rina Rasila nyerita yang ini karena estetik sani ngunggah ngelintangin seni tari, sastra narasi, saha gending, seni vokal tur gamelan. Cerita Rarung Atarung sani kesolang nyerita yang inik dendam ni calon narang tur krodannya nih. Lontar pusaka, lontar tenung sani kepaling oleh mantu ibun, Empu Bahula, Rabin Sang Ratna Menggali, putri tunggal kesayanganipun, mana sang balu sakti benyas sang kaning pengkhianatan Raris Ratna sani dukes sang kaning tatun atinyane. Mawit saking mana berangti inucap, imbas Irarung, murid utama anak istri sani kuku ngemargi amongan mewa dendam. Dani Raris ngugat petinggi kerajaan Kediri sani maparilaksana cora, turnang tang kewisesan. Ya diastun nanganin kai ketresna sarang pati madri, Rarung kantun setia majeng guru torsoronya nih. Rarung nenten dados pati utawi teror nanging pengupaya, antung lawan tresna sani mok bogin, sa kekuasaan sani ngerejak kuentanan anak istri. Ring pemarginyane Rarung pinaka Cina rasa jengah, saksi ring embasnyane manah krudo sang anak istri sang kaning pengkhianat. Dewi Swarini, Bali TV.